ra một số đặt ở đi ở đó đối mà vô được thanh bà hay đang ở con ra con đi về đây con đi về ngôi đá hay đang ở lòng thơ thôn ngôi thôn một thôn mà trong sáu buôn kêu biết mà cha hôn ban cha hôn chân trong bốc ra đây và ban nữa giờ không mà cha hôn chơi thì vô được chơi thì mốc mà cả đông ta như trên trong tôi tới của ba mà đừng trong việc trong là tôi mà nhà happy chạm con bên này cái xa phóng chạm con bên đang ở yên dân được bao lâu lắm tìm kia ai cái xa không con nói rằng ai cứ ca rồi hốt đón ta thì lấy tiền chứ không thì việc ở hai bà thì thôi chẳng ná là bay thì riêng ca chúc ca chót này lời cùng lấy đây dương trong tay đây của nghiệp chú tha mong bắt tụcสำหรับทำไมจึงบอกทริปนี้คือมันอนุญาตเอายิงการทุกจอที่บ้านมันเอายิงการงานทุกจอที่จับปีโอจิทานเป็นเดฟ้าต่อข้อประตูเพียงนั่งหรือบองตาจากเป็นเพื่อนบาปไปที่เราใช่อย่างเดินรวมเรื่องมันเลยการเลยบาปจนโทรมาลงเราไปเรื่องมันไปตามมวยมาอัพรักปวดcon của trường tên là Nguyên đang ở xã An Phúc nói nhưng trong khi ai được làm con hai bà không chỉ như cả hai thì bạn chân không chẳng những cái đó người ta thu ăn lá của bạn đi vào cái bọc
ហើយសូមយករថយន្តចេញបាទរថយន្តពណ៌លឿងបាទពណ៌លឿងតាមចុងមកតាមឯងបាទសូមបងម្ចាស់រថយន្តប្រមាណនេះហើយសូមយកគេរលឹកទៅខាងក្រៅបាទចត់នៅលើផ្លូវច្បាប់ជាប់ខ្លួនច្បាប់តែម្ដងបាទហើយម្ចាស់រថយន្ត2គ្រឿងទៀតបាទ PRV មួយគ្រឿងនិងRange Rover មួយគ្រឿងបាទចតទៅមុខការស្រីនេះក៏ដូចចំណាយរបស់បងជួយយន្តតែមាន4គ្រឿងឥឡូវម្ចាស់យកទៅ2ហើយបានដល់2គ្រឿងទៀតឥឡូវគាត់បានលឺជុំមកបានលឺហើយសូមម្ចាស់ PRV បាទជួយ PRV 2Y 3715បាទចតទៅមុខការស្រីក៏បានលឺសូមជួយយករថយន្តបាទហើយនឹង Range Rover នេះបាទតពី AU 96បានចាប់ដែរបាទសូមជួយយករថយន្តទៀតបាទបើមកទីទៀតយើងក្នុងការទីទៅបាទបងចូលទៅគឺអាការចោលទៅកន្លែងទេហើយឡើងជួបទៅតែហើយបាទខ្ញុំចាត់អត់យ៉ាងទៅឲ្យទៅដល់មក
យើងទៅចាក់តាមមកមុខនេះគឺទៅលើការប្រមូលទុនជូនបងប្អូនយ៉ាងគាត់ថាយើងមិនអត់ទៅតែពីបងយើងទេមុខជាជូនក៏ទៅជាតិបានដុល្លារណាបងណាទៅជាតិជូនក៏ទៅជាតិបានដុល្លារ បាទព្រមយើងជួយមើលផងណាមានកូនត្រីមួយគាត់កូនទាំងវិញម្ដាយវិញកូនបាត់កូនអាយុប្រហែលជា4ឆ្នាំត្រីពាក់រោគចូលប្រមាណច្បាស់នោះចូលបាត់ហើយបាទ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ระดังประชุมตาจะเป็นมองใช่คันเงิน
anh mưa mưa trên đây là bằng cáchคือบองก่อนบานแบบสนับมาเดิมมาเนี่ยได้มาแต่ต้นแต่นั่งบางการไปที่บอลยืนกันนะโอเคมาที่มวยบองหนักนี่บองบานเคยใช้สมวยดังบาเอ็กโตแบกบอลยืนในขนมนี้มาบอกคุณมาจุดรุ่นกับบัตรชิงออนทางมีแต่มวยในขนมดังบองเนาะมาจากขนมนี่เป็นแต่เราบ่าเป็นแต่เราชีวิตนะวะนะมันเป็นแต่เราชีวิตให้มองบุกมวยนี่จึงประการใจชุดในการบองจะมีมองคนดังที่เปรี้ยเป็นดีมาตะลองชีวิตมาทั้งมาให้ละออนก็สลับละออนนะมาตะลองชีวิตนี่ยืมต่อทัวร์การบอกว่าเต็มปีบัญชีกสิกรทำไมบอกยืมการกดทัวร์การดังต้องตามมาบรรดาแทนบางสิ่งที่จีบเซ็ตแทนสัญญาก็จำนวน
đại quân của ban vớiการนำดองโดยบาลีธนาคารมาชิมสั้นๆบาง100%ดังปลายช่วยมาชิมนี้ซึ่งบางคนคนหนักหน้าคือวันนี้เราช่วยกันมาถึงที่คนหนักหน้าบ้านเมืองการมาโอนติ้งเดินมาดูโลมาชิมมาจะเป็นน้องมาชิมมาเรียนช่วยในการมาโอนติ้ง Hey, I thought I was going Bạn phải nóng nè. Chia sẻ bom bên này ngồi tại bài này chia sẻ thôi thì bằng thử ra thành tiên luôn đó hơn I'm from Oregon, all the way on America's west coast, the best coast. And it is so incredibly cool to be here with all of you tonight. This is our very first day in Cambodia, and we are having the time of our lives. Yeah. Mấy kia nhưng mấy các bạn ôn bị rót bọc quạt đó nè New Jersey từng tay nhóm mua Kobe hay nhóm mau bị rót muối mua Oregon rồi chỉ rót muối bao sản rót America đấy hay để trade ní cứ chỉ ngay tí muối để nhóm một đó bên tây Campuchia chân xem sờ bài đi đi mình tên xong báo con chụp podcast và cùng đi
So it is so cool for us to be celebrating 75 years of cooperation between the United States and Cambodian governments. And we're going to play a song that harkens back a ways into the past and the future, because this song was made very famous in the United States in the movie Back to the Future, if anybody knows that movie. ចឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរខួបលើកទី75នៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងច្រៀងនៅចម្រៀងមួយបទដែលបទនេះគឺនិយាយអំពីអតីតកាលផងនិងអនាគតកាលផងគឺបទហ្នឹងមាននៅក្នុងរឿងមួយដែលមាននិយាយពីអតីតកាលនិងអនាគតកាលទាំងអស់គ្នាមានដឹងថារឿងហ្នឹងចំណងជើងអីគេអត់ It's a song called Earth Angel, and it's going to feature Jeff here on trombone. ចឹងបទនេះមានចំណងជើងថា Earth Angel ហើយពួកយើងនឹងលេងដោយប្រើឧបករណ៍មួយនោះ Thank you so much, everyone. I'd like to take a quick second to introduce our band. អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមរយៈពេល1ទៅ2នាទីដើម្បីណែនាំក្រុមតន្ត្រីរបស់ពួកយើង On trumpet, we have Technical Sergeant Dan Thrower. គាត់ឈ្មោះ Dan Thrower គាត់លេង trumpet
Also on trumpet, our newest member, Senior Airman Jonah Kelly. គាត់ឈ្មោះ Kelly គាត់ជាសមាជិកថ្មីរបស់យើងគាត់ក៏លេងឧបករណ៍ trumpet ដែរ Our group leader, Staff Sergeant Colby Parker. គាត់ជា leader គាត់ជាមេក្រុមរបស់យើង You just heard him on trombone, the feature. This is Senior Airman Jeff Sheroff. ចាមួយទៀតគឺ Jeff Sharoff I'm Senior Airman Jordan Miller. គាត់ឈ្មោះ Jordan Miller This is French horn. គាត់លេង Chen horn So this next song, it goes out to all the lovebirds in the audience. It's called Let's Do It, Let's Fall in Love. ចឹងបទបន្ទាប់នេះគឺ Let's Do It Let's Fall in Love ចឹងយើងមានន័យថាយើងទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នា